i mai moanga la tunu. I le nei vai mo le o nga tonu o le vai aso. Wa tātou tu vai mai lo na sulu. E le mawhai titi ale anga ngā whawhitai i le tua o na pula whai tasi. Wa umoino i sifua mula uola o tātou toi whailoa ia i le nila o lao. Ia mai manatu lo manuia pēr le whaasaunga le tunu. Malo tō whikai tunga i whi au mga luenga. O lo whaatanui nei le tu ma le tu o le kirope. Ia wala bertau singo o tātou a inga ma le atu pele i Samoa. O le porkalame whapitoa a le iti ngai mo le leia sulu. Walo le silfia o le neila ba o ranga ia e na o le aso na. Se ia vana ua iai mata ua omanatu e ta tauai o na whaise porkalame whapitoa a iti live. Ina ia muli ta ia pele atinu I mea o lo tupu lo tātou atinu I Samoa. O te leo tala no atu la o no lo tātou atinu I Samoa. Mo tātou atinu I Samoa e mo Samoa o lo sangalau I so sa ke lope. Mai ngore ne ke lope. E tā ua lo tō silfia. Leanga o lo kumasani. O fea rangi wa e tā pena ma whatu ma wai ma tau seilu wai. E le ma whai lava ona e le talaina le whaamalama. E le ngata e te langona ma e fia sila I mea o loo tutupu I loa tunu. Ai ala on tupu le nā mea, ona o le upu le atunu, o lou whaasino manga, o lou tupu anga. Mea le nā po whea le rangi lawa ave ieilu waino. E le ma whai lava, o na ave seai lo wano po o lo papano o le upu ua whao ngai nisi. I mea e tutupu I lo tātua tinu. O no le tūlanga na nā. Lea lai mafuai, o na manatu ia le neipor kalame I teimi whapene, ai ai loni me ta upu wai loa e le pūlenga le ET Live, e ta tau o na whaiese por kalame whapitoa e mo lo tō si le fia. O le mena nai mafuai o na whai por kalame whaonga tono le vaso, po le amatanga fo le vaso. Ia po le alawa le aso e tāle whiunga, mani meo lo tūla I tātua tunu Samoa. And in saying that, o te leto e tau whailo la I te oe, le mea walai o na whaile nei por kalame whapitoa. Nau o tō silfia le mea le tupu. Plus, sa o whai atu I le I le asonga fua o le vai aso nei, e iai fo I le tātou por kalame whapitoa I le asululu. Ina ia tau sa so pea. Ina ne te umi ona te tali o I le asto nai. Ai ma whai lava I le asululu, ona so pea le valea I o tō muli muli. Ia pea mea o lo tutupu I lo tātou. Tino. Ai, o sa taimi, o nau si mailo le mai mōma le sila. O le whaasalalonga muli nei na tu ina mai le caretaker prime minister po le sunga tu le pasa I le madi le ngoi o le olo ave pēr ma pā le mia wha wau o le whainga malo le tu mau le teimi le nei. Whaasalalonga I mea o lo tupu le tātua tunu ina ia o tātou sila fia. Ai, o le tai au nei, sa tu la ia ilumo le whaamsinonga lo ia a le fast. Whatasi ai ma lo ia a le tutete e wale ngata I le sui ma I le lo ia silia le malo. Ai whapena fo I le lo ia sa tu la I mo le sui te mai ta I whao popo. Le fionga ia ali I ma le manu a lofa tu au. O le mata upu e whaatatau I le sui ta mai ta I whao popo. Ai o le tu la e ui uno o le wa mai le unga le whaamsinonga mawalunga le atunu I le asonga fua. Ma whai eila lato whae unga e sori wha vae le sui ta mai ta I whao popo. Ma watu lai mai ei nei le whainu mela ua leo toe luas fulu ono a ua luas fulu maleono I le luas fulu malima. Le lau sili ei nei le fast I le whainu mela e tasi. O le unga lale na sa iai le wha amasinonga mawalunga Samoa I le asonga fua o le vaso nei. A o le pō lavana pō. Leana o poster tuai lunga o le ET Live. O leana toi whaila lava I le asona na whi.
ia mata upu e lua, ia po upunen whaangale whamsinonga applications. Na au mai e le ofisa o le loia sili, whatasi ai ma le loia o lo tūlai mo le sui ta maitai whaopopo le fionga ia o mua mengleng wai. O le mata upula ia o tāsanga ia lua lena whaila na whilena watuan pole i tila. Lena o whamtala tene, le momua, e tā ua i le whapelatania o le stay of execution on judgment. Stay of execution on judgment. So e kau mape vai foi mara lau i tila i ngangori o le me. Wa umike le foi le ngang. Lan fa Samoa. Sa utili tilo ina po i se fa Samoa la lata mai ina ia manino. Stay of execution on judgment. Lono winga. O le tārsanga le ua mai ina ia tau fia. Lo le fa ataunu wina o le unga le fa masinonga mawalunga na fai e fa alea o ngai nai le sui fa o popo ta maitai. E mo mai. Ua tārsanga le loia a le sui ta maitai fa o popo i le fa masinonga mawalunga Samoa ina ia tau fia le fa ataunu wina o la lato whae unga na whai lea songa fua e wha lea o ngai nei le sui wha popo ta maitai e toa tasi. I lunga wha popo iai ma le apili le sa sao no i le pāle mea le fiafi lava leo lea songa fua le apili wha unga lea wha popo lola ia ma le apili. O mata upula ia sa whaila i lea soana nafi lea na e moa tulunga o le tātou ET Live posting i le pōna pō. Lea la na whaatula i nei lunga o le whaamasinonga i le so. O a fionga i whaamasino sa whaatau taila me taupu nei le tai ao. O le fionga ia Judge Tua Tangaloa, Judge Nelson, Judge Vaaiken. O mataupula na sa lo pune luma le whaamasinonga mana ia le whinaunga nei le tai ao. Wa mai foi pepa ma wo te whalongolongo fo i whinaunga nei le tai ao. Tu sa lea la wo olo ke mi fo la fetau i lolo ia a Samoa. Ele o koe ingi QC i le mele. I whaamanino le mele. Ele se QC wa alua ku ingi sila po o Rusia po whelava. E lua ku le whinaunga le la pingi alo ia a Samoa i le mata upuna nei. Wa fai unga fono wa fai wa o ilola i fai unga a whaamasino ia to tolu. O mataupu uma ia. O le apili ma le matau whapeltania le pe wha e pe lima upu pekangi o whakoe wa umike le stay of execution on judgment. O mataupu uma ia. O le a seene i le longa ale whaamasinonga mawalunga. Now, e ao ona o avatu le whamanino atu le vaiani ele, o le whinaunga le na whaiana nei. O le whinaunga, o le malamalamanga, o le vaenga whai, o le fast. Pei alam taupune sa tauna i loilo i lumola na fionga i le whaamisino sili. Ia e whapena fwoi la le mea le whina wa le vaenga le o lo tangi. Anyway, whapupu la le taupune i lave lau tiri mai. O le wa mea tu nei le taupune lea. E ilo e le whaamasinonga o tālasanga to ilo. Nea pili le la whai. Court of Appeal. O ila taulai, e le leo na mai mo maile tātua tinu, o a fionga ia i lii male tamai ta i whaamasino. A whai wa e tiro mai lata o ila taunai to tonu. O lea, o le a sawa whai nei le whiliwhilinga, o le mata upuli nei. O le vanga mo o le stay of execution on judgment. O whaamsino la e toro ia o le fionga ia puleai a me prosa Roma. O le fionga ia ta whamalo le lani Tuala Warren ia malana fionga i le whaamsino sili. Fionga ia sa tiu, si Mativa Perez. O a fionga ia i whaamsino ia. O ila taula ia. O le ai loiloina le matau pupe o na whauru matula i lungo le whaamasinonga i le so.
A lea la ua o tilo atu nei la i le pepa lea na sau nei lava. A le a mata ia le tātou por kalame i le nei taiao. O lea la okay. Excuse me, se kope lau whaikaua? Se kope lau whaikaua, mena langa lefu ka sau ngei al information e ke o vaku se mea sapsu i ese si. No, katas. O whaamasino la ia tolu, ia na o whae motu nei ia o lanto wata. Se to e tiro mea la to atunu iata o whaamasino ia tolu whaamole. O whaamasino la tolu, sa wha iloa ele fionga i le whaamasino sili. E iai le whaamasino, ia po le fionga i le whaamasino le fionga puleai, Amperosa Roma. E iai lona sootanga, i le tūtangi. I o lona winga la. O lela ua tati ai whapena. E le whaia se whaunga po ai le whaamasino o le asu iai. A o lo whaatali nina o lo olo ia le whaas. E whasili i le lato vaenga whaupuwhai. Ia po o le a le singa i o inga o le a whai. But cut the long story short. O le hearing o le mata upulea. O le aso a tai au. A o le whaai unga o le mata upulea, o le a au mai i le aso whareile o le vai aso le nei. E la whaila whaita inga leo kanga urunga pengi le whapea. O le pengi lea. O le asonga fua lea. O le asonga fua lea. E a toa iai le whasuri maso. O man kua le whasuri maso le umalo kawafia le palemene o le atol fasuli mas. O le pine la lea, o le fai ele tu unga i le pine lea, o le nau ia le fas, ina ia vave loa lava o na fai mako lolta o fianga al palemene, le temi le au le, o le bei, o le pine lea. Ia le fola o atu fo il fine unga o le mata upula tau ia, wa mana tau fil fai unga al fam, sino len fai kawengi. Ia vave o na avel fa momua i le pili, o le atalana. Asia, langa le koe lua api o ngā o il pingira. Wai mau mai, wai manino mali mena. Mena lea na tau talangi ai tono le potu whaamsino nei li poti mele tatu salasa ia le upu tau le whaipeltania, the urgency. Po lea lava mea ta pena le whaamsino ngā matangi whaulu, wa ngina lava mwhaonga ina so ai le upu lea, the urgency. O le tūlanga whaanati-nati. E te tau ailoa, o na whaile unga a le whaamsinonga, po le whaamsinonga maunga, po le whaamsinonga o tārsanga tōrilo, po le rava. Everybody is pushing for urgency of the matter. E lei, se koe whaamakisi makokala, ai le lei, ana mai mo mai le tātua tunu, o le Sānuanga nei a le caretaker Prime Minister le atunu i le malamana leila. Na o mai e fo i male tu o lalo a le malo i lo tātu atunu i na ia toa pere tai. Ai le leila o na usi mai le mai mo male silisila. O le ua wai atu. O le ua seki mai le mako kamarea. Ai le leila o na mai mo male tātu atunu. O se vaenga nei o le saunoanga a le fionga li palemia peno fongaina i le tau le lea. Usi mai le mai mo. Mai, malea le whai mai o le tātou atunu i whangonga le lei. I le lofa matalasi o le tātou mtaisili le rangi. A fia foi pa ia whale malo, pa ia whale atunu, ma pa ia whale kalesia. Tulona lava. O le tau nei ua longo mai ea au le tātou mtanga luanga o leo. O lo o vailele i le mauta o le ao le malo le teimi nei. Ona o se whilo inga ma le paia le ainga tawa ana. Wa fo e le lato puipuinga. Le ainga tawa ana ia ma le puipuinga whale anganu o tūlanga ia. Masani pe ao ina langalanga le vata puia. Ia inga ma le lato tausinga o lato tama.
Le nganga maulunga I teimi whapene e tūlanga le mautu o lo iai o puwhai o malo Samoa. O le tualalo lava lea lo o nau iai o tātou malo ia toa pēr le tai e mamalu o sio tātou tunu ai lafo mai pēr ia I mātou o lo ngafa ma puwhai o malo ia tainane fo I le pui nga malu ali I o le malu o le malo o le malu fo I o le tunu o le te talo whatawanau I le paia le ainga tawaana whapea fo I le ratu tama le whale fitu le ati tanga loa whapea ngalu e wha tangata le vavau mo le tula o salongo ia toa pea le tai lafo mai il tatu malo mal puipuinga malu ali o malu le malo o le te talo foi lea I tupu mai e o Samoa ia toa pea le tai o le malo Samoa o lo o whaafoefoe e le paia o ainga whapea foi le usonga tu mua mpule ono I solafai a lo fa malu ai le fionga I le tuia ana o le ao le tato malo o le fasino manga po le simple lea o le file mu ma le fialo fani Samoa atoa the symbol of the unity of our nation the people of our nation o Samoa e pule matai o le mtafa yu tupito lea ali I mawhai pule o nu uma o le whaatoa file mu o nai o tātou tangata o le tualalo foi le tai o kalesia ma whaife au uma o nuu ia tula I malosi mai tau ave lau tau pito la au I taimi whapenei ia tau la unga I nai le file mu o le toe polo inga foi lea ano tātou li ana fio ai le langi ia o tau whalfani mai o tau whalfani na le lafu ma moe le tua o lo I lalo o lau tau vainga o tau o leo ma moe tu tofi o leo ma moe wa uma na whauina ia tutusa uma vainga uma I lau tau te talo ma lau tau tau singa silia I le iwa sfupa sene o le tātou atunu na langolanga ina le HRPP I le palota le luafe sfuluono le alalea e matua whaapupole ai le malo ai mese au ma le vaiang whaapufai e atu lai mai ni vesinga I tutonu o Samoa I taimi whapea nei walui fo I lalo langolango o le malos mawa e matautia o tua inga matautia le whawaya e whaonga ai fsota inga whane o na po wa sawai malafonga ua matua tumu le leava ta yo le malo ta yo no ta yo ekalesia e matua mala malama le lei tato uma o lo e papa au samonei I winga o tato tangata o lo o tamo mo e fina wina le tofi faipule o le pale mene o Samoa tato te mala mai foi I tulanga o ati na e uma ua fatino whapea foi ma whamatalanga au ini ili ua venantu ele malo o whamatalanga tustusia ma whamaumaunga o ati nae ma le whatupenga o ati nae uma ua so sani e sau mai whafo e tuina uma I to tonu le tala le tupe ma au ili atuai manino me uma I whamaumaunga e whaia I whelafula fo inga I to tonu le palmene
Sa to file mu lava Samoa. Ai ua vevesi nei. O le fesili. Ai sia u fa pe ai tatou. O se atunu u sa tautaua e le Pasifika ma le lalolangi atoa. O se atunu u e to file mua na upufai. O le nā, o lo manino le tali. Ma e talia tangata ia e le tūlanga wa iai le tātou malo, ma le tātou atunu. Nā nai masina lava e ono pea, na tupu ai le vevesi wa iai nei. Ma vea ai nei sa mo matunu u vevesi i te tonu o le Pasifika. O le ala foi lea, na nau ai le HRPP, le vaenga wha upu whaile nei, ia whatau i le whamae o Samoa. Le whamae papa, e lima te ina ai upu whai o malo. Le pule mamalu, ali i mawhai pule. Ma tuu foi e te tonu o le whamae, sai fafo o le whamae. Le talitonunga i le atua Samoa, o lo whamae ai Samoa. O upu, sai ai te tonu o le whamae, sai fafo, le whamae, e le i ai. Se vaenga le saunoanga le caretaker prime minister po sunga tu le pasai le mari le ngoi lo ve ma pa le mi le tu ma mo le timinei o lo o angina i uma tu langa ia pe o na manino i lau fa funga mai mala mai o te iloa wala o na masi i mai le pa ia i le ainga tawana i le mauta o le ao o le malo i vailele. O na ua ngina ma ua sasao, le tele o fetusa inga ma la fonga le atunu, i lunga o upenga tawhailangi. Ma ua ngina i le ngangana e le te taua na whaonga ina, ma le ngangana sua lua, le te si de fia le ngana leu te whai atu ai. A ngā i le awhionga i le awar malo, ia whapena fo i ma le sunga tu le epa. Se iau whai atu ala o tala lea. E o oa i le teimi na tātua i nei le launga nei a le sunga tu le epa po le palamia. Mo le teimi nei i lo tātua tenu. O lo o atangia i lunga o comments ale to tele o tātou o lo mai mō mai le live le nei. Le mea tonua leo te whai atu ai. Le mea tonua leo te whai atu ai. Ole ngangana. Se loa whawhai ngō fia lau tala. Tu sā po whetau i eile ti ngāo lo whina ngalo. E peia tā ua ona e nofo le i lalo. Se i toa lo tinga. Ona whato a tā leo lau comments. Awa o le temile tā lau comments a o lea ti ngalo whina ngalo. I lau mai mō mai le i le atalen whae motu nei. E kalangoa angere ki ngā lo whina ngalo o yourima. I lunga o le keyboard. Le ma whai o na manongi whapealenga ngana. Ai ana e toa ma e nofo se ia te a le teimi e sou ai le vasa. A o le teimi e malu ai, teimi tonu ale na e whailo komilanga we e toa le lei. Ai a sau fo i le ngangana e te whaungaina, e atangi ai lava, mua le whale aonga na o ngai. Lua, lale me mua e whasirile kungu pe a whai mea makau kies ngaka. Ois kama, a ois tina. Rupa le tunu fo le leo ia la puatam pena, pat mo manatu. O te whaaso atu whapea. Ina ia toa pere tai. E le mawhai na control, hea ulo whina ngalo, mariti ngā ulo loto. Pare mawhai na ufautu atu, ina ia e tau on sai. O na tāle le ia lesa comments i mtau whapea. Now, malo alo to on sai. Malo ilo to on sai, leo se mea whingo whee. Le matau po tupu mai nei lo tātu watanu ua langalanga iu tō whina ngalo. Ai o le mea lava le nā, tate manatu lava
ia tautata pe i le mo le ala ma whaasoa pea o le whaasoa a le tangata a o ina le lei. E reo tau fia lo whaasoa mai. I'm not stopping that. Whaasoa mai ma sa mai lo whitingalo. Ai a tautuana ma oe le ngangana e whaongaina. E peo i tonu lea. Lea o manatua i nei. O tau yelo mau fau. O i tonua lea o masia i nei le pa ia le ainga taua ana. A ngai le mauto le ao le malo i wailele. Paulo lea tana moa iti lai. E silsila mai le tatu wata lea. Paulo lea tana moa iti live na la fo mai e le tesi o tustala o lo i Samoa. O le pasi de na le tolu funga lao. O le wanga tui te tonu o le lotoa o le ao le malo i wailele. So, pe o le mea la lena tār sanga nei le sunga atu le epa. Ia tua pere tai, i le pai e le ainga tau ana e tatia pea ia le puipuinga o le na fionga i le ao le malo, o tiute na, ma whaiva na o le vasenga o le malu o le malo, i lalo le wha malu malunga a le malo, o loo iai i le teimi le nei. Ia ngā ua e whaafunga mai, ua mai le tua lalo le fionga i le li pāle mia, ia ma ua tūlei mai e ma le pito la au le au sāle vi, ina ia tautuana ma le au sāle vi, ina ia la unga le file mu, i lalo ma moi o lo i lalo la tauwha malu malunga, ia ma koe sipela mai e ma le pola inga le i whaola o le ia fia le langi ina ia tā tau fialo fani, mea uma whapena, tele te tau tōra lo i lana. But, e iei le atamalia, le o te tau tira tilo i le mele, o lea o te tala sia, e le o se mea lea o le atupu. A ua tatango nei whaavase ngātu le mea ua tupu nei le tai ao. O ma le masi i mai o le paia i le ainga taua ana e pui pui le nātu tama. A ua uma o na whiutanga i ma le vasenga o le malu o le malo, ma whaailoa i e le vasenga o le malu o le malo. Ole la tau ngā luenga lea. O le pui pui e le ngata i tō whinga o le atu nuu, a pena o le malu o le tātu o tunu atu. And then it brings me, e me lo kau kilo iai. A o whaitau atu i vai leina o le saunanga le a le sunga atu i le epa. Tā li fōlinga mai wa avea le malanga mai o le pai la inga taua ana i le maoto le ala malo i vai le whaatino le mea ma whiringalo iai. A o leo whairua iai ma leo ina. Pe tā li fōlinga mai na i se vevesi tele o le atu. Pi ke lea se mea lea le akupu. But you know, o le mea lea, le malanga mai ma le masi mai le pai la inga taua ana pui pui le nātu tama i le mauta i wailele. Sa tupu mua fo. Sa tupu mua fo. O le mea fo i lea nao iai. Sa whaalava le ofiso leo i ma whailoa i ma le inga taua ana, ma whailoa iai le malo le malo. E ai, ta tia me pēne ngā luenga o le pui pui no le. Awa malo le malo o le lātou mta whaioira. Paro le voto tupu. E iai la le mea o leo tau tira tilo tune iai. O no leo fa mai pāna mea. Wa whasota ia tu leo ia lātou. Ia. I le malanga mai lea pa ia la inga taua ana. O leo te whapea. Tāla sia i le tupu le mea lea lau tala noa tue. E ono a vea le mea lea. Tāli fōringai o le a ngā pāse mea tere, ai le yama se me kupu. E ono le liwai loa, le whainga mā lo, le tu mau le temine, ma toe fetu unai, ma toe ilo, le whaasala launga, le wha malu pe i lungo le atunu u, le tā ua i le wha peletani a state of emergency. Now, I hope I'm wrong. Para whai e toi ilo ina, le whaasana launga lea, o le tāpena ngā sā moi mo whaalewe, lawe whaafosei, e ele me onu tupul mele. E unga koe ngā pā e meska ko lockdown ma kau kia. Tā o fiu maro me uma. Ngā lale me kupure pengi lea lea song fuereng o whakoe. O nā ala i o le mea tupu i lea songa fua lea.
Mena la tuwha tuwai. I hope I'm wrong. E ono a vea le melea. E ono ngā pāi, e leo se mea kere ngā pā, au le mea tele lea, o le a pā, e ono pā. O le liu loa, o le kea take a government. Sui, le SOE, whasalunga le wharavosei. Ia o ngā sau lo le mea, leo le mea piko, sidi o ngā pā kere, o le pā, kūre ka hofi. Lock down everything. A kupura le mea ngā, la lume tu whai e. I don't know. Today is what? Wednesday? Aso lulu nei? Aso tofi? Aso whalaile? Aso kongai? Aso sa? Pengi lo le aso ngofua? Pe a whai. E tupu. And if that happens, ua haki rei ngā masau le mea ka aviri. Whai o lo sa pasui. A o le saimingi ha ui o le makua le vela. Ona ua numi whasono atua. Le li pine i le vaenga leo le ata. Pero lau nā te tilo i hai. I le mata upule nei. Ma le taatianga lea o lo o i hai. Ia o lea la o tae ao. Mana tua foi. O nei le sa te tauna ama taile pre-polling. Mana tua palo ta le sa tua pena. A o tae ao. O le aso malolo ma le aso whalaile i le whainga palo ta tele a le atunuu, le ana tau tā pena. Ae, ua wha le au ngā ina mua, aso malolo ian mo i whasalawina o tae au, ma le aso whalaile, lua, o le ua wha le au ngā ina le whainga palota, a le atunuu le na tu e whaatino i le aso whalaile, o le vahaso nei. So le la ua kui kawhi mea ngai lua. Kui kawhi. Ale me la len kur kafi ale ko fa mulu vai len fa ni fa masino ni tayao le vola ko ku kafi o tayao la o le ai lo le mata pu ma tangi e fa sino ile mata pu le tau to le perpetania stay of execution on judgment o tayao la lo le mata pu na ai o lo na fa ai unga e au mai ile aso foreile o le vai sonei now to tell you to live city mai. So tui, what does that mean for le parliament le na fai lo e le vanga fai ele fast. Le wo mo na fai lo ele fast ia ma le fai lo tu telefono ma wo mo fono fa lo ma o le vanga le fast ila na fionga ila o le malo. Ia o le na tali mai ile o le malo, le na o ma na tali mai ile o le malo. Ele o le tari fo le i o le lei tato feilo i le aso bla 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 o le whapupu ino le tali mai le ama malo le malo ia kakia mai so o tolani fsidi mai tui so what does that mean for the fast man me le ama tapena ngal parliament I don't know honestly I don't know e ono manu se fasra launga ale vanga fa le fast i se taimio le so e address ai le mata upulea te lo le alonga mai fo ila vai le fast le iti life ai ole a o tuli a puina le melea a fai e tapena sala to fa se launga ni fa mani no le vai ani le we ne foi mo ne foi ia ole a muli ta ia mata mo fai lava le tato proclame ina ia fa sala lau ina ia manino ina fa fonga le tunu what next mo le tau whainga ale a vanga whai ale wha. So, o le tatou porkan whapitona i le neoli, like I promise, i le aso ngā fua lea vaso nei. O te toi fo i me le suduru. Ia pei ase mea whai ina. Lau whai tu e te taunu tu e sau le suduru. O te leilo ai, le mea lea na whaila na po, nafi. Ai le whato amanu ni le tau. Ia whetau i la fola, e peo leo mua. E si le fiai mea lo tupu ma tūlanga whapena. Ai o le tatou por kala me whapitoa le nā. I le nei vaenga o le vaiaso. Se ia vanga nai la ia le whauina le whamsinonga i le aso atai au. I don't think o le a whai tatou por kala me le aso atai au. But Friday, i le teimi lea o le a whai i le unga a fionga i whamsino. Ia on
stand by foi lo tatu proclame e longo atu do to malu ya fa tu na i lo tatu proclame o tu il astona i ole vai yaso nei ya ole proclame fa tola na mole nei o le so du fa malo atu le mai mo mai le tatu tenu fa fatai foi lo to sa au tele ya be sia mal tatu me peata ele le au no to va tu pele te uso tu ale peselena va tu ile anga tu alalo ilo tatu tenu ya pero fa tu foi ile amatanga ni por kala mer itila eu foi aqui au ya so le se wa uma si lunga kong ile lo velo i ole velo i ole kawa ngeri kiki le aku yo ai le mafai lava na vesela tu alalo ile tenu tu ana le ngana ya tu ana le ngana ioe o lo te lo pe tau solo mo ya o to e muso fa ali o to foringa I don't know what's wrong with your face is and the reason why you don't want to reveal your face ia sound nga fa pe ai on sai pe o no sai pe lo tatu tino ia tau lava mo se lao le ia mamani no le mator vai le matapu ia se ia lia foi la le so for really all vaso nei le ta on le se furu ma le luo le oni angale le tu fa manu yu tu foi valo fidi ma le nga tu no le vai aso mo le ta to folongo fa wow au talo la ta mai le fai won le vaso tu ile nei alo fa tele mo le ta po inga samo e fa so foi mo manu ia